Are kope thuso re phahamisetsa mahlo a rona dithabeng e mo thuso ya rona e tswang teng thuso ya rona e tswa kae thuso ya rona e tswa ho wena Jehova ya yentseng mahodimo le lefatshe le lewatle le dintho tsotlhe tse re di bonang morena le modimo wa rona ntate wa morena wa rona Jesu Kriste re ya o leboga modimo ya matla otlhe re go lebogela bophelo bo re fileng bona modimo ya matla otlhe ba bangata ba re phetseng le bona ka tsheko ke mabitla rona o re file bophelo re o ya halalela ha hona ya tshwanang le wena ka khalalelo modimo ya matla otlhe o re file tsa go apara o re file le tsa go ja rona le ba malapa a rona ka tseno o re file le matla a go tsena ka gare go kobamelo ya ntlo ya hao modimo ya matla otlhe re o tshwanna ke thoriso lentswe la hao le santsene le tlilo go bolela modimo ya matla otlhe tutubolla tsebe ya mang le mang modimo ya tsenetseng tshebeletso ena ho fitlhella ho tla ga morena Jesu ka Jesu ya tshwannang ke khalaletso le ka bosa khutlingi amen ki ya leboga Sunday school leboha phuteho ya modimo ntumelle ke re ya lentswe le halalela la modimo nna le wena re tlilo go bula lentswe la modimo go tswa dibukeng testamenteng e ntšha dibuka ke tse pedi buka ya pele e re tlilong go e bala ke buka ya Mateo 18 re tseya temana 20 o le mongwe re emise mo 20 ra be re bala le 35 lekwalo la rona la mathomo Matthew chapter 18 re tlilo go bala verse 21 re bale le 22 e be re emisa mo go verse 35 lekwalo la rona la bobedi ke Mareka 10 o le mongwe re tlilo go bala 24 re emisa mo 20 le metso emirataro Mark chapter 11 re tlilo go bala verse 24 re emisa mo go verse 26 ha ke ya leboga ha re bone lekwalo la Matthew chapter 18 re tseya verse 21 yona e balega ka mokgwa ke fa Pitoro a atamela a moraya a re morena mokaulengwe wa me
o ka ntaofela hakae ke ntse ke mo itshwarela a e ka nna ha supa Jesu a mo raya a re ke go raya ke re e seng ga supa mme e nne ha masoma a supa ga supa. Verse 35 Re wa lehodimo le ena o tla direla jalo mongwe le mongwe wa lona yo sa itshwareleng mokaoleng wa gagwe ka pelo yotlhe. Lekwalo la rona la bobedi Mareka chapter 11 verse 24 ha we bone e balega ka mokgwa ke ka mo ke le rayang kere tsotlhe tse le di kopang lo rapela le fa e ka nna eng di dumela hore lo di amohetse mme lo tla di bona. E nne e re fa lo rapela le eme le itshwarele yo lo mo gopolang molato wa gagwe hore raeno yo kwa magodimong le ena o le itshwarele ditlolo tsa lona mme fa lona lo sa itshwarele le ena raeno yo kwa magodimong hankeke a lo itshwarela ditlolo tsa lona. Amen. Leo ke lentswe la modimo e ka modimo a ka hlogonolofatsa malemang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa. Re kopele mme Mamainula go felegetsa mantswe ka thapelo. Ke ya leboga phutego ya modimo
Re ya tlhalosong ya mantswe ntumelle nna le wena re tseye fela ditemana di le pedi mo sefeleng 315. Ke ya leboha phutego ya modimo mantswe monna le wena re balanteng amazwi la babafunde khona ba yena jwale ka ga nna le wena re tla re tlile go amogela sakramente bafethu njengoba mina nani sizomukela isithebe ke tshwere mantswe baba uza aphethe amazwi a ileng gore ka dinako tse telele le tse khutshwane a tsamaya a ntshwenya ukuthi ngesikhathi eside nesikhathi esifishane ahamba amkhathaza ubaba rona batho ba re rapelang thina abantu esikhulekayo rona batho ba re itse melao ya modimo thina abantu esiwaziyo umthetho kababa ke uNkulunkulu rona re ikgatolosa molao wa modimo yithi esisichelisayo emthethweni mo melaong ya modimo ka sheno lapha emthethweni wababa uNkulunkulu namhlanje ke tlile ka mantswe a gore baba uze ngamazwi athi go bana le boitshwarelo mo pelong ya gago ukuba nentethelelo enhlizweni yakho batho ba rona mo bateng abantu bethu lapha bakhona ka gare go dipelo le maikutlo a bona ngaphakathi kwenhliziyo nokuzizwa kwabo ba phela ba tletse ka bohloko bahlala bahlezi ngokuzwa ubuhlungu ba phela e le gore megopolo ya bona bahlala ukuthi imicabango yabo e nagana bobe fela icabanga ububi e kuphela nagana go ipusolosetsa icabanga ukusiphindiselela e nagana go rogakana icabanga ukuthukana e nagana go lwa icabanga ukulwa ka lebaka la gore ngesizathu sokuthi batho ga re na tshwarelo thina abantu asenantethelelo monna le wena re balang mina nawe lapho sifunde khona re bala ditemana tse e leng gore di re ruta sifunde amavesi ukuthi ka ayasifundisa tshwarelo ngentethelelo mo dibekeng tse di fetsang go wa emavikini aqeda ukudlula o simolola ka di 25 tsa November qala nge-25 go zaNovemba fitlha ka di 10 ufika tsa December zakaDisemba ba ne ba bua ka 16 days bekakhuluma nge-16 days ya tlhekefetso ya bana le basadi ekuzisa ubuhlungu abantwana nabomama lebaka ke eng isizathu yini lebaka ke gore isizathu re ukuthi setšhaba siyisizwe se tletseng ntwa esigcwele re ungodlame setšhaba siyisizwe se tletseng esigcwele boipusolosetso re ngokusiphindiselela setšhaba siyisizwe se naganang bobe esicabanga ububi ka nako tso sonke tsotlhe isikhathi ga o tadima na ubheka mo o tshelang teng la uphila khona mme le ntate mama nobaba ga bana kagiso abanako ukuthula lebaka ke eng isizathu yini boipusolosetso ukusiphindiselela le moya wa ntwa nomoya o wodlame teng mo go rona ukhona ngaphakathi. ga o tadima ubheka baagisane le bona abomakhelwane nabo ba lwana bayaqabana o mongwe o lwela gore omunye uqabanela ukuthi matlakala a gago izibi a zakapho setlhare zesihlahla a tlatsa jarata ya ka maswe o mongwe a re metsi a tswang ka mo wena amanzi a aphuma feta mo nna adlula o kimi mongwe o lwela gore omunye bana uqabanela ba gago abantwana bakho ga bana maitsebo banawo umthetho lebaka ke gore isizathu ukuthi ga gona moya awukho umoya wa boitshwarelo wentethelelo mo re tshelang lapho teng siphila khona re phela siphila re tletse sigcwele moya wa ipusolosetso wokuphindisela. ga o tadima ma ubheka ko mesebetsing emsebenzini go nna le wena nami na di nawe dirang teng sisebenza ba khona bangwe ba batho abanye le go babantu ipuisana ga ba nokukhulumisana buisane asikhulumisane lebaka ke eng Isizathu ngabe re yini? tletse moya sigcwele ngomoya o senang tshwarelo Moya re intethelelo. tletse moya Sigcwele umoya wa ntwa Wodlame re nje. tletse moya Sigcwele ngomoya. wa o lesana Ukuxabanisana. mo re sebetsang teng Lapho sisebenza ga nka khona. wa tadima Ma ungabheka mo dikerekeng Ey'nkonzweni. le mo re rapelang Nala teng sikhuleka ba bangwe khona. ba batho abanye babantu ba rera bobe Bacabanga ba o ububi. kopisa batho Bokuzwisa abantu. ba bangwe ba batho Abanye babantu. ba rera bobe
Bahlezi ba o bakhuluma. hloya batho Ukuzonda abantu. lebaka ke Isizathu eng yini? ga rena Asina pelo ya inhliziyo tshwarelo re yentethelelo. tletse ka Sigcwele mona ngomona. re tletse le ka moya Sigcwele wa nangomoya ipusuloseng wokusiphindiselela. nna le wena mo re balang Mina nawe lapho sifunde khona re kopana le barutwa ba morena Jesu sidibana nabafundi bakaYehova ka morago ga gore emva kokuthi ba bone tse ngata sebabonile eziningi tse modimo a di entseng mo matlhong a ezibaba bona uNkulunkulu azenze ebusweni babo. ba bona kreste e se motho Bambona ukuthi uKristu asungumuntu ya felelang batho pelo ophelela abantu inhliziyo. lentswe la pele le re le balang Ize lokuqala ba re esilifundile pitoro o ya go jesu bathi uPetro uya kuYesu o hlalosetsa morena jesu uyamchazisela uYesu na kreste ngabe Kristu ha motho ma umuntu e le motswalle wa ka kuyisihlobo sami a ka nketsetsa phoso angangezela izimposiso na ke tlamehile gore ngabe ngifanelekile ke mo tshwarele ngimthethelele ha kae na kangakhi na ana e ka ba ha supa ngabe ngaba ka7 ke na petrosi Petro loyo o botsisa morena jesu uyambuza ke uYehova mo tshwarele na ngimthethelele na ke mo fe sebaka ngabe ngamupha ithuba na ha supa na ngayisikhombisa na temana tse nna le wena ke di tseileng amavesi lawo baba mina nayo verse sathethile 22 lapha ku22 e re jesu ithi uYesu ha mo araba makamphendula a re ha makgolo a supa uthi Abana ha supa. uyafunda kayisikhombisa a masome a supa ha supa ka70 ho bolela eng lokho kuchaza ukuthini ena o ne a re ke mo fe chance uthi ngimuphe ithuba 7 times kayi7 times ngile a ngimnika kra le gore 7 times seo ga se sepe angithi bathola ukuthi akusini morena jesu yena o etsa so yena uYesu uthi a re o mo tshwarele Uthi o mo mthethelele, tshwarele mthethelele, o mo tshwarele o mo mthethelele, tshwarele mthethelele. go feta ukudlula palo e wena o ne o e lebeletse bowusibhekile ha nke wa tadima na ungabheka ke re bakresete ukuthi amaKristu ba itsenye molao ebawaziyo bao umthetho ba laba rapelang ebaphulekayo ba re ntate wa rona ya baba magodimo wethu re osezulwini tshwarele melao sithethelele izono jwale ka ga leroma njengoba nathi re sibathethelela tshwarela sithethelele ba ba re sitetse abasonayo empa mo matsatsing a ka je kepha emalangeni o anamhlanje fitlhela motho thola a umuntu otla leoto fa ga ayinyawo a re phansi le ga ka ja athi noma kgora angadla nna nka asutha seka ka mo mina tshwarela ngisoze re ngithethelele ba ba kae ngabe ba singaphi re leng mo labe dikerekeng sisingaphakathi ebile kwenkonzo ga re batle le go ba bona angifuni ga re ba bona re a ba nyenya abana futhi ga re ba bona re a hupela abana futhi ga re ba ngiyagqwalelana bona re kwata abana futhi gao ngithukuthala re ba ba kae ngabe singaphi ba e leng gore ithi batho ba ile ba tla mo go abantu rona beza kithi ba kopela ditshwarelo Baqala intethelelo. empa rona ntse re le Begodu bakresete thina ba singamaKristu. betha loto mo gase Angishaya ngenyawo ra re phansi. nna nka ngithi se mina cha ba bangwe ebile ba e feteletsa abanye a re nna ke bayadlulisela jesu uthi angisuyehova ba e feteletsa a re bayadlulisela nna ke jesu Uthi mina ngisuye nka seke ka o tshwarela Angisoze a re ngikuthethelela. tshwarela tla e bona ko dieleng ithelelo uzayibona laphaya empa letsatsi le letsatsi Lapha ilanga nelanga. re a re pallwa Siza sihluleka. melao ya modimo Imithetho kaYehova. ka jeno lentswe le re namhlanje izwi lithi o mo tshwarele muthethelele ga masome a supa Kas- ga supa kanjalo mo tshwarele Motshwarele. ga o setetse Nakabonile. ditemana tse ke sa di balang abavesi o ba babangafundanga etsetsa setshwantsho Uyabazela umfanekiso. sa gore Sokuthi. go kile ga bana le Kuye kgosi kwaba nenkosi heilei eke kore ka mantswe a manele a Amanye credit amazwi. controller mo batho ba neng ba la patela abantu kade disuga tsa bona teng amaqala khona mo e leng gore melato ya la bona ukuthi amaqala ba ne abo ba e lefa mo go kade yena bakhokhela lentswe khona le re izwi lithi o mongwe wa batho omunye o wabantu tla mo go yena uza kuye ka lebaka la gore ngesizathu a ne sokuthi a kolota bekanamaqala a ne a kolota bekanawo amaqala 10,000 rand 10,000
ha ke etsa simple Lese baba hore we tlhalohane ukuthi uyizwisise. lentswe le Izwi lithi a khuwa makalengwe le ha uyaguqa ngedolo a kopa phansi. khosi ya hae Uyayicela inkosi. hore ke kopela hore o mphe sebaka Ngicela ukuthi ungiphe o ithuba. nkopele botlhoko Ungihawukele. tshware ke Ungithethelele. tla nna ntse ko go duela Zaloke ngikhokha. lentswe le re Izwi lithi ka tshwanno o ngokumthetho. ne a tlabehile bakry punishment Bekafanele ukuthi athole isijeziso. ya go palela ko go duela Yokufika balokukhokha. a ke re le wena go sa patala ba o isa go credit bureau Angibakunikisa Mara, phezulu ena a emaqaleni. Yena gore wasicelela. nna ke a kopela Ngiyacela o seke wa nkgobella ba re kgosi ego inkosi ya utlwa sello sa gae yasizwa ya isikhalo mo utlwela sakhe. botlhoko ke Yamhawukela. ditemana tse re sa di balang Manje baba ba ngawafundanga. re ha tswa Makaphuma. ba fetsa go mo tshwarela Baqeda ukumthethelela. molato wa gae Amaqala ba akhe. re ha tswa Nakaphuma. ena a kopana le motswalle wa Hlangana gae nomngani. o e leng gore le ena motswalle wa gae Naye o umngani. kolota ena Unama uneqala. ga a kolote kgosi Akakoloti inkosi. mara ena o mo kolota fela 10 rand i-10 rand. o le a re ka re ke a kopa Uthi ngiyacela. ka mokgwa le ena a kopileng ko Ngendlela kgosi acelile inkosi. bebele e reflecta le go kwala gore Bibhili iyachaza ukuthi ga ka amogela tshwarelo akayemukelanga into o ile a mo eceleni. gobella Uye a mo amcindezelela. tsogela le maatla Amvukela jaanong namandla. seo se re rutang Kuchaza ukuthi gore rona thina re rata go ba ba batle sithanda kuba le go bahle. etsetsiwa tse dintle Nokwenzela ubuhle. empa re gana go etsetsa Kepha asifuni Ba bangwe ukwenzela botle. abanye ga ubuhle. o na tshwarelo Anginantethelelo. mara wena o nyako go Mina tshwarelwa ngifuna ukuthethelela. ga ke tsere ke utlwa ke mang Baba kazi ukuthi wena siyazwisisa. ga o na tshwarelo Mina mara ga wena o ngiyathethelela. kgopisetsa batho Nangizwisa ukuthi o batla gore ba o tshwarela ukuthi o bangithethelele. palelwa ko o tshwarela Kepha mina ngikhona ngwana wa ukuthethelela. nna wa gago Ingane o kaNomo. belegang le Yona ena engizalwa o nayo. palelwa ko o tshwarela Kepha ukuthethelela. mokereki mmogo le Kodwa ngikhuleka wena o naye. palelwa ko o tshwarela Kodwa ukuthethelela. moagisane mmogo Umakhelwane kanye. empa letsatsi le Kepha ilanga nelanga. bala bebele Ngiyafunda iBhayibheli. wa rapela retshokwa Ngiyakholwa mogodimong babatho o etsa tsotsotlhe Ngenza konke. Tse Lokho a uNkulunkulu reng o di etse athi sikwenze. lentswe la verse 35 Izwi lalapha ku-35 ka morago ga gore emva kokuthi mohlanka o indodana le ya sa bolokang lona ongagcinanga ditaelo imithetho ya sa bolokang ongagcinanga tse modimo lezi baba uNkulunkulu a di batlang azifunayo ba re ba ile ba mo tsogela maatla baye bamvukela amandla. ka lebaka la gore Isizathu o sokuthi rata batho uthanda ba abantu mo etsetsa tse bamenzela ena a palelwang lokhu yena ko go di ahlulekayo etsetsa batho ukwenzela abantu. verse 35 e re 35 uthi re yo kwa legodimong unawathi le osezulwini ena o tla dira naye jwalo uzawenza mo kanjalo go mongwe le omunye mongwe nomunye wa lona wenu. yo e reng ga motho a mo kopela tshwarelo Umuntu nakamcela ya seke ya nna tshwarelo e tswang ko engabi pelong intethelelo ephuma re ba ba kae mo go rona singakhi kithi ba e leng gore la ikuthi re ile ra ba kopana yaba suthi ga ba ne ba siyabaxabanisa lweng nakade a re ke baxabana go itshwarela ngathi ngikuthethelela empa ka moso kepha kusasa ga a tsoga nakavuka a re mmemamanyona uthi mamame wa inona gopola gore o rile o re ka nna ke irileng oin sele ka kopela uyakhumbula tshwarelo ngaqala mara intethelelo ba nna ntse ba go gopotsa Balaka bayakukhumbuza ditlolo tsa gago amaqala ba go gopotsa Bayakukhumbuza. gore o re entse eng Wenze lokhu. ba go gopotsa bangikhumbuza tse tsotlhe Konke. tse ileng wa ba etsa tsone engengakwenza re ba ba kae ngabe singakhi ga motho a go leofela na umuntu angona o mo gopotsa le tse wena o rile o mo tshwaretse ngiyamkhumbula nalesi engithe a ke bue tsone amen re ba ba kae amen o ntsha melato ya kgale ukhipha amaqala asemandulo o santse le o le ko sekolong ngiseselapha o esikoleni ra re wa gopola uyakhumbula wa gopola uyakhumbula ga o na tshwarelo ya nnete inantethelelo e modimo a reng leyo ga makgolo a supa athi a bala ga supa loka afunde kanjalo ga re na tshwarelo asinantethelelo yaanong nna le wena manje mina re iphitlhela e le gore Sizithola- mo re tshelang teng La siphila ka lebaka la gore Nesizathu ga re na tshwarelo Asinantethelelo. ke ka moo o bona go nnang kungako ubona le di-program kuba nenkinga tsa go tshwanakana le bo 16 days esifana njengama-16 tlhekefatsong ya bana le basadi Uthutha ubuhlungu abantu tse e leng gore abanabo. batho beyukuthi ba abantu ema mo go tsona bamile o ile o boloka yang program tseo Ugcina kanjani o le palelwa ke go program? boloka Uhlile melao e ukugcina. modimo ga nkebere bo
lokile Kuba sikhulile. melao ya modimo Thatha baba uNkulunkulu. nkabe re sena 16 days kube asinayo le 16 days lebaka ke gore isizathu naso nna ke tshwenya ke motho baba ukhathaza ya reng ke mokeresete Athi ke tshwenya ke motho ukhathaza umuntu ya tsenang kereke Ongena inkolo. sontaga le sontaga Isonto nesonto. ebile ba bang ba rona Futhi abanye re babathi rapella batho sikhulekela abantu empa re tletse moya lapho sinomoya o seng ona okungasiyi moya Umoya. wa boitefeletso Wokusiphindiselela. moya Umoya. wa ntwa Wozame. moya Umoya. o sa tliseng kahiso Ongalethu ka lebaka la gore Isizathu ga o na sokuthi tshwarelo awunantethelelo. ga o na tshwarelo Awunantethelelo. ga o na tshwarelo Awunantethelelo. mo o phelang La teng uphila khona. ba bang ba rona Abanye bethu. ebile re extenda futhi wese siyawongeza wena le ngwana eno mina nomntana ga le utlwane asizwane wena le motsadi wa Mina gago nomzali. ga le utlwane Asizwane. ke bua ka bana ba madi Abaphila ba ba nnang ekhaya. mo jarateng e one Bahlala ekhaya. o mongwe ga a tsene ko lapeng la o Uye mongwe bangena ekhaya la o mongwe motho ga etele motsadi wa Uye bayi gage kumama. lebaka ke Isizathu eng yini ga re na moya asinawo umoya wa go tshwarela batho wentethelelo abantu ga re na moya asinawo umphefumulo empa rona re nyaka go lapho tshwarelwa thina siyafuna lentswe ke mo le ukuthethelela re kgalemang ka sheno liyaphuza re atamela siyasisondela sakramente se se bitse thebe esiyingcwele go na le mantswe a re reng akhona amazwi mokeresete o mongwe le o mongwe uKristu omunye a nomunye itekole yena Asifunisise. gore o eme jwang ukuthi ume kanjani wetse re ya re ntse re tsena siyahamba re ntse re re nna nka se mo tshwareng Motho o qhaleha mara o seo. boletse thapelo ya boipobolo Mkhulu ngishumayela wa etsa self introspection ya gago ayisifuna mina fela o palela ko go bona fela se kepha ngikhona ukubona sa gore wena ga o na tshwarela ukuthi anginayo intethelelo lentswe la bobedi izwi lesibili gatelela mantswe a tshwarelo masiqidezeleni amazwi okuthethelela ba ne ba tshwana le rona bebafana nathi jesu o re ga a tsamaya le barutwa ba gage nakana uyesu ahamba nabafundi ba bona setlhare sa mofei beyasibona isihlahla somfeye lapha ba re o ne a expectile tse ngata mo go teng bekabheke okuningi lapha ba re esihlahleni jesu a hutsa uyesu wakhuza kore ka mantswe a mongwe a etsa cas ukuthi wasicalekisa over setlhare sa mofei kule sihlahla lesi ka lebaka la gore ga a fitlha mo teng ngesizathu sokuthi o ne a lebeletse tse ngata bekabheke ba re okuningi mo erieng eo kule ndawo go ne leyo go bonala e le ditlhare tse ngata tsa mofei ngokuyizihlahla ba re se eziningi se ne se mo kgatlha lesi besimjabulisa matlhare a teng a le matala amagatsha amahle ba re a eleditse uya go ahalele utlwa maungo a a tswang uzwa mo iy'thelo eziphuma lapha ba re ga a fitlha bathi nakafika khona a bona setlhare se uyasibona lesihlahla se sa engwa sepe asinazo izithelo ga se ke ga tlhokega azange kube nesidingo gore a ame le frutu e ukuthi one athole nefruthi eyodwa njena ya mofeiye yalapha efeye ba re jesu a re bathi uyesu wathi a go se tlhole go ungwa kungaphinde Leungo lepe nesithelo sinye mo setlhareng se kule sihlahla lesi monna le wena re e balang la mina nawe sifunda ba re petoro a bathi gopola upetro wakhumbula gore ga re ne re ya kwa nasiya le re tswa re le betania sikuya lapha ebethani morena jesu ga a feta mo uyesu amakandlula o ile a botsa setlhare se sa uye mofei wathi kulehlahla lesi sefeye gore go se tlhele go tswa leungo lepe kungaphinde kube nesithelo mo go lona kuso ba bona mofei babona lesihlahla sefeye ka moo o ne o le pila ka teng ngendlela besisihle le ka moo o ne matlhare a teng nala a amagatsha kgatlha ba re ajabulisa ke ga o omeletse bathi ba re besekomelele nje kelello tsa bona di a gopola zabuya izinqondo zabo ya re yerr bathi konja monno e re feta mo nasindlula la kodla le o ile a ndoda bolela uye wakhuluma a botsa mofei eo watshela lesihlahla gore mofei kuthi sihlahla a o se tlhele go tswa se kungaphinde kuphuma mo lutho nna le wena ka tšeko re e la mina badileng nawe sifunde khona re tsere mo mantsweng sithathe kumazwi a verse 24 lapha ku-24 mo nna le wena re e badileng la mina nawe sifunde khona mo ba neng ba mmotsisa base bayambuza gore maatla a ukuthi la ngabe la le mandla thata e
lamadla lawa o ifumana kae wathola kuphi verse 24 e re u-24 uthi ke ka moo ke le rayang ke re kulapho ngintshela ukuthi tsotlhe tse le tla di kopang konke lo enukucelayo rapela nikhuleka le fa e ka nna eng noma kungaba yini lo na le tumelo ninalo ukholo gore le di amogetse ukuthi nimukele le tla di kry nizazithola bothata ba taba ke bo isizathu sendaba mofei eo isithatha lesisefeye jesu o boletse uyesu ukhulumile a o khesa wasiqalekisa le wena mo wena nawe kuwe ka leleme la gago ngelimi lakho maybe o ile wa re ngwana ga nkotlwelele yazi lo mntwana kangilaleli dithaka tsa o di abara ka bile o ka se bereke wena bayasebenza uyazi ka lebaka la gore ngenxa yokuthi o ile wa bolela ukhulume maatla a leleme amandla wa khesa ngwana wa gago wamqalekisa ka ingane lebaka ngenxa yokuthi la pelo ya gago enhliziyo yakho le molomo wa gago nangomlomo wakho ka ile wa khesa ngwana o wamqalekisa umntwana ba wakho re tse le di bofang mo lefatsheng zibopha le go le emhlabeni godimong di ya bona nasezulwini ziyabona polelo ya gago inkulumo o yakho ileng wa e bolela oke wayikhuluma wa re ngwana o ngathi le ngane le le ga e se ngwana wa gago noma ngasingane yakho o bua mantswe ukhuluma amazwi a ke tshabang go a bua mo altareng sabe kwakhuluma mantswe a tshosang amazwi ba asabeka bangwe ba bona abanye bethu re ya ba bona ka tse siyabona namhlanje le ga ba tsamaya mo ditseleng noma bahamba gore ezindleleni ba ile ba khesiwa ke baye batho baqalekiswa ga ba ka ba berekisa ditlhare azange basebenzisa imithi gore ba ba bereke ukuthi e babasebenze rile ka maleme a rona ngamalimi nje ba bolela bakhuluma ba seke ra bua bophelo bangakhulumi over ditlhogo tsa bona bakhandeni ba re ke abo dilonyana tse izinto ka tse lezo gore ya ba bona afike siyababona ba tsamaya ba laela bahamba mo re tshelang teng la siphila khona lebaka kele isizathu na ga o na tshwarela awunantethelelo leleme la gago ilimi le tlisa liletha bophelo bo sa lokang impilo over engalunganga maphelo a batho empilweni zabantu bophelo wa gago empilweni ga o bolela mawukhuluma ga o bue bophelo awukhulumi empa ba re tsotsotlhe kathi konke tseo le di kopang esikucelayo le di bua sikhuluma ka melomo ya lona ngemilomo yethu wa itse o tlhoya motho ebile o mo lakaletse yazi uyamzonda ngwana wa tsholo gona a fetse ithekela koloi o itse o ka tla re ka bokgwa ba molala ya mmola yazi ngathi ngamphula nje o tla fela polelo tse uzwa yang nje le nkulumo le ore lebaka la mmona isizathu nje a re ba ka ngemona mmolala ngathi ngambulala ga o na tshwarela mara o awunantethelelo rapela always njalo uyakhuleka re ba ba kae ba rile ra bua ka batho re sa bue botle ka bona singakhulumi ubuhle ngabantu o tsere ngwana o itse o rato ya ga robala gae o phela dithabeneng o itse o ka tla re ba ka tla ba mo tlhabile ka thipa re ba ba kae ba rile ra bua yang ngakhe esikhulume ba tla ba tlhabile mekokotlo baze ka lebaka la maleme a rona amalimi ethu nje re ba ba kae batsadi ba rile ngwana o ganneselo o rata lo bashimane mntwana uthi yabathanda abafana o ka tla re o ka ima ngathi ba angazithwala re tletse bana re ba ba kae singakhi ba rile ra bua ka maleme a rona sakhuluma ngamalimi ethu ga re bue bophelo asiyikhulumi impilo over ditlhogo tsa bana ba rona emakhandeni abantwana ga re bue bethu bophelo asikhulumi over impilo bakereki mmogo obathi ga asikhuleka re bue nabo. bophelo asikhulumi nna impilo ntho e nkutlwisang botlhoko babazwisa ke gore ubuhlungu. mokeresete uthi o umkristu kry-a bile mane wa itse motho a ikana umuntu yazi wa itse let fela lefokone ladile ke nkulumo lona le le ira gore ke fitlhe mo mantsweng ezoba ukuthi afike a re nna ke na tshwarela uthi angenayo Wathi- intethelelo o kry-a ke ipotsa ke re nna re o ko jwang babe uyazibuza ukuthi a ngabe motho a lla re nna ga ke na ethi tshwarela ngithi mina nje nna nka se mo tshwarela cha angenayo batho ba modimo intethelelo ke utlwa ke mana bantu benkosi ngabe ubani ozubani mara re ba ba kae ba re kileng ra e tsayang singakhe sike sakuba ngale nkulumo ke batho ba bantsi ba 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 coachitseng gore ba tshwarele batho bengakho abantu ababaye babakhosha ukuthi thethelelani empa ga ba ka ba tshwarela batho kepha zange babe nayo intethelelo yaanong ga ke feleletsa ditemana nabo baqedelela amavesi e nne e re fa le rapela ma ke sikhuleka verse 25 ke re ba dileng 25 le efundiwe ba re le itshwarele sithethelele kore if o rapela nangikhuleka e bo o gopola gore mara bese ngiyakhumbula ukuthi kana mme mamotlhongoselang khupisa uze mama mhlawumbe ba re o mo kenye mo dithapelong ngimfeke emkhulekweni o yami kgona gore o mo tshwarele ukuthi mangimthethelele a ke tswang tlhalogano angazi baba ukuthi o sekare ga go
mo hopola e be thapela o itimela bese lo mkholo kwami ya gore bo botlhe bese kuwo bao ba le etsetsang diphoso lentswe le re yana izwi lithi a re lebelele masibheke verse 25 mo dibeleng tsa ke ba di ba uyifundile e re fa lo rapela lo eme lo itshwarele immediately o hopola molato wa yo mongwe o nne wa tsang o mo tshwarele uthathelele ebe verse 26 ya bofelo e re 26 yokugcina ithi mme fa lona manina lo sa itshwarele ningathetheleli le ena raeno naye baba wethu a ka se ke a le tshwarela angasoze asithethelele ha le wena manawe mo o leng teng lapho ukhona ke ke ntswalle baba nakavala ha le wena nawe mo o leng lapho teng ukhona o itse gore wazi o na le ukuthi problem le molekane wa gago unenkinga nobaba o na le problem le ngwana go unenkinga nomntana o na le sekhaya problem unenkinga le mokereki mmogo nomuntu okhuleka naye kgotsa leadership noma ya umphathi mokerekeng wasenkonzweni lentswe le re izwi lithi mo itshwarele thathelele ebile le o rapela noma ukhuleka o rapela ka pelo ya ukhuleka ngenhliziyo yeqiniso tshwarela lelato ya mona sithathelele jwale ka ga re tshwarela athi sibathethelela abasonayo o etse ka nnete uyenze ngeqiniso verse 26 e ka seke ya go gama e ka seke ya go fitlhelela angeke ifike e ka seke ayisoze ya tla mo go wena yeza kimi gore ukuthi le raeno a ka se le itshwarele baba wethu Ka akasoze lebaka la asithethelela hore ngenxa ha le na yokuthi tshwarelo. asenayo intethelelo empa ba ba le hutsang ba abasizondayo rapedise basibakhulekile ba ba le tlhoileng abasizondayo ba rateng basibathande re le bakeresete re singabakristu tlamehile gore sifanele re be dikao sibe tse isibonelo siameng ezinhle sa lentswe la modimo lezwi lakaYehova. re be Sibe balwedi ba nnete abalwi beqiniso. ba lentswe la modimo Lezwi lakaYehova. mo e leng gore tso tsotlhe Leyikuthi tseo re di etsang re esikwenzayo bontsha lerato sitshengisa re bontsha uthando, kutlwele botlhoko sitshengisa ga re na ukuhawukela. pelo Asinanhliziyo. ya ntwa Ya ga re na udlame. pelo ya go Asinanhliziyo. ipusolosetsa Zokusiphindiselela. tsotlhe tse re di tlisang Konke sikuthathayo. mo pele ga rona Phambi e kwethu. ba kagiso fela Kunokuthula re nje. ka ba le kagiso Saba nokuthula. mo malapeng a rona Emakhaya. re ka ba le Singaba kagiso nokuthula. mo re rapelang La teng sikhuleka re ka ba khona. le kagiso Singaba nokuthula. le baagisani mmogo Namakhelwane re ka ba le bethu. kagiso Singaba nokuthula. go re tsenang dikolo teng La sifunda re ka ba le khona. kagiso Singaba nokuthula. mo dikopanong La re sidibana. kopanang le bomme le Sidibana mama nabo baba. batlhanka le barwetsana Sidibana ney'nkolo. mo le kopanang La ndibana batho ba ka khona. se re ga o tla Ba tla ba o ba usa. sutella Bakhela. batho ba tla re ga o tla Sithi na ba o uvela. thabela Bakujabulela. ka lebaka la gore Sizathu o tle mo le sekao Uzaba se isibonelo. setle Esihle. sa lentswe la modimo Lezwi lakaYehova. nna le tshwarelo Siba nentethelelo. nna le tshwarelo Siba nentethelelo. o re tshwarele o re tshwarele o re tshwarele Usithethelele. melato ya rona Amacala jwale ethu. ka ga le rona Njengoba re nathi tshwarela sibathethelela. ba ba re siteleng Abasonayo. ntate Baba. ntate Baba. ba itshwarele Bathethelele. gonne ga ba itse Ngoba abazi. seo ba se etsang Lokho eya ka Yebo. nnete ka Ngeqiniso. nnete Ngeqiniso. o tla ba le nna Uzaba nami. paradaeseng Eparadisini. le bua ka boitshwarelo ba Nentethelelo. nnete Ngeqiniso. rona ra pallwa Thina siyahluleka. a re ke tlogele e re ke tlogele Baba uchaye ivalo. Modimo re santse re go kopa tsona ditsebe tsa moya tse utlwang se moya o se bolelang senatla sa legodimo ka gobane ra rutwa ka mehla le matsatsi empa ga re phele seo re se rutwang senatla sa legodimo ra ikopa tshwarelo ena ga selemo se ntse se ya bokhutlong senatla sa legodimo
o tle o re itshwarele melato ya rona le ha re leka ho itshwarela ba ba melato le rona. Senatla sa lehodimo re hweletsa ka mehla le matsatsi ho wena hore o re itshwarele empa rena re sita ko ho itshwarela. Wanyana lehodimo re a ikopa tshwarelo le selemong sena sa 2020. Le tseo di etsahetseng selemong sena mohlomong e ne le ka baka la hore ha re phele ntho e re rutwang senatla sa lehodimo. Modimo ya matla ohle re a hweletsa o re bolokile ho tloha level 5 Jehova senatla sa lehodimo. Ebile re santseng re le teng re hweletsa re boka ona modimo ona wa kganya o re entseng le ka nako ena ya jwale a re dumeletse ho ema ka hare ho kereke ya hao e halalela senatla sa lehodimo. E tle re le ha re tloha ka letsatsi ke lena la kasheko Jehova re leke ho phela seo re se bolelletsweng re se bolella ka mehla le matsatsi ka re sa se fete. Jehova e tlo re rute ka mehla re se ke ra fela pelo re bule ditsebe e le ka nnete monghadi ya bophelo. Re kopa yona tshwarelo e rona re sa kgone ho tshwarela ba bang. Jehova e tla o tlo re rute go matlafala go mmele pelo le moya tseo re di rutang ka mehla le matsatsi monghadi ya bophelo. Re tla re fokoletse le makoa a re tshwarang ka motsotso le motsotso. Senatla sa lehodimo re lokise ka hare motho ka hare Jehova ya matla ohle mo re phelang teng mo re tsamayang teng mo re buang teng senatla sa lehodimo le mo re santseng re tla ya teng le mo re tlhole re phela teng Jehova ya matla ohle re rute ho utlwa se moya o se bolelang re rute ho phela se moya o se bolelang monghadi ya loka. Modimo ha fele pele baruti ha ba fele pele ho bua ka mehla le matsatsi ha bana boikhutso ka ho re ruta tsela ya nnete le bophelo empa rona ra khutsa Jehova ya matla ohle re a ikopa le tshwarelo ka motsotso ona wa jwale ha mmoho le bao ba seng teng ka sena sebaka. Modimo e tle re mantswana ha phahlalla a nyolohela lehodimo kapa phahlalla le dikhutlo tsena tsa lefatshe a ba fihlelle senatla sa lehodimo ba yena ba o re rapelang le bona kapa batho bohle ba lefatsheng ba Modimo sentse le ho file bophelo ba ka hare dipetlele le re le bona e re mohlomong ha re hauhela ka motsotso ona wa jwale le bona ba hauhela boima bo re tla re bojere ho tswa malapeng ya rona e tle re ha re tswa ka hare ntlo ya thapelo le ya pina tsa moya Jehova ho utlwahale ka hare ho masapo le dinama tsa rona le dikelello hore ka nnete ke ne ke hatile tulo e halalela ka nnete ke bolelletse tsela ya nnete ya bophelo. Jehova ho utlwahetse ntate moruti wa rona Modimo e ka rata ho matlafatsa ka mehla le matsatsi ka hore ha o fele pelo ka taba tsena tsa Modimo senatla sa lehodimo e tla o tlo re boloka ba bohle ba dumeletseng ho kena ke mohau wa Modimo o hlokang ho etsa ekaka Modimo re a o leboga re ntse re ikopa yona tshwarelo ya dintho tse mpe tseo re di etsang ka mehla le matsatsi re fe sekgapolodi Jehova e re mohlomong ha re di etsa re hopole hore o re itshwarele melato ya rona jwale ka re itshwarela ba melato le rona Modimo ya matla ohle le ka nako ena jwale re santse re go leboga mo motshegareng ono a Modimo re dumeletse ho ba teng ka hare sebaka Modimo e tla re ha re tswa ka mo ebe matlatlahilana a rona a matlafetse Modimo ya matla ohle re tshepetse ho wena re wa mangweleng ka le letjhaba le le dikela fela ka baka la hore re itlhoka yona tshwarelo ho utlwelana bohloko Jehova Modimo o teng o ya halalela ka nako tse tsohle re a ho leboga boleleleng ba selemo ha selemo se ntse se ya se lo wela o ntso ho bile le rona re tlisa ditanki le dipoko mo motshehareng wa kasheko re le ka hare kereke ya hao ya BRC e kgolo Modimo e tla o re bolokele ba ba leng siko ka sena sebaka ka mabaka a itseng re a leboga Jehova amen. Ke ya leboga phutego ya Modimo re tsaya ditemana di le tse pedi ke tlabe ke emisa mogolo wa rona pele ke tseya tlhonolofatso tlabe ke emisa mogolo wa rona mme Mamainula ba tlotlang a fana ka molaetsa wa Christmas o o tla mo mapheleng a rona 354 re tsaya ditemana di le tse pedi di re pula tsa lehlohonolo ha dina ka medupi re tsaya fela ditemana tse pedi tseo fela mme Mamainula o tlabe a tla a re atamela go tla go re fa molaetsa wa Christmas Day.
infection ka malwetse a re tsamayang ka ona. Ntate Moruti tla ke go dumedise hle. Ke dumedise bagolo ga mmogo le Mmamoruti bomme re kopane ga mmogo le bontate re kopane batjha re kopane Sunday school entle lebitso le letle la Morena wa rona Jesu Kriste amen. Ka thomo ya ntate Moruti ga mmogo le bagolo ba kereke ke molaetsa o re o kry-ang go tswa go bona ka ngwaga le ngwaga ba re wišetsa motlholo mo ngwaga o re tla kenang mo ona 2021 le Christmas ya 2020. Botlhale ba ntlha ke go tshaba Modimo. Ntate Moruti lentswe la gago la kajeko ha o mpha metsotso e mebedi fela injection ha ke tla ka nnalete ke go tlhaba injection o ya o tshaba botlhoko bo ba injection kgante ka mogare e na le ditholwana tse di monate tse o tla tlhata mologana o re tshwarele melato ya rona ka mokgwa re tshwarelang ba ba melato le rona ka teng. Ga ke eme fa ke bona kereke e eme ka mokgwa e emeng ka teng ke a ipatla ka ipatlisisa gore re tshaba corona ga re tshabe Modimo. Ke nako ya December ke tlabe ke apere stofi ke le mama inola ke lebetse ke ile mo monneng fule ga o ya letlhakaneng ke lebala leina la ke lebetse gore corona e teng mara ka gare go kereke ke sake ke tshaba corona a re yeng re tshaba Modimo re sala lentswe le re buang ka metlha le ka matsatsi re re botlhale ba ntlha ke go tshaba Modimo. Re kry-ile melao e reng ba ba bokoa ba ba more than 60 years ba ba bokoa a ba nnega fela motho o ntse gae o flex ga ke kerekeng o tshaba corona ga a tshabe Modimo. Ntate Moruti tota o ntshwarele ga mmogo le bagolo ba kereke a re tshaba Modimo ha o ikutlwa gore go a kgonagala gore tla kerekeng o ye o rapele. Re na le tsatsi le le rapelang ka lona ka di 31st tsa January ha o rutse ko gae o le bokoa e ya go rapele ka mokgwa ba bang ba tla e ba le ka mo ba rorisa Modimo se rapele ka letsatsi le le fela a re re rapela mabanking form corona ke re tlo phelang ka yona ga se corona fela re phela ka malwetse a di HIV re phela ka malwetse a di high blood a ntse e le kgale re phela ka ona batho ba ile ka di HIV fela re ntse ba tla kerekeng corona se re a e tshaba ga re kerekeng molaetsa wa ka tjena a re tsamaye re itlhokomele for re tsamaye le teng gore tla tle le fole ntate Moruti ya gago gobane ke o mongwe wa batho ba ba senang tshwarelo motho wa mongwe ka bokgwa ke leng bokoa ka teng o seke wa tshwana le mama Inong wa re tlhanyena o bokoa le nna tla ke nne bokoa ena nka sekebe ka boitshwarelo ke molaetsa wa ka tsheko wa Keresemose molaetsa wa ka tsheko wa Christmas ga ona dilo tse di monate o na le monate wa lefoko la Modimo fela le le reng a re tsamaye re itlhokomela re tsamaye re tshaba Jehova Modimo gobane re tla tsamaya re ya menateng ko teng a re tshwabe corona mo ke tlabe ke tshaba go fa Mamhlongo metsi ke re o sekana metsi ya ka ke tshaba corona mare ko ntle ke tlabe ke fa
ba le kgwa ba castle night le kgaogana ke lebetse ka corona a re tshaba Jehova Modimo ha bolwetse bo go setse bo le teng bolwetse bo ke ba Modimo a re lekang ka ona gore a re tla kgona na ha dipula di na maabane tse ding ke tsamaya ke di bona mo tseleng mone sa ka ke le mo tseleng ke tla kwa le pula ena ke re mothalo mo Jehova Modimo wa rabile gobane puso ya rona le yona ha e re dilo tse di tshwanetseng gongwe ka gore re bona e suthella batho ntse ba tshwara ke ka go Jehova Modimo a arabelang ka dipula Modimo wa arabe fela ha o tshepile o mmisa e le ka nnete o ira tse di tshwanetseng o bala Bibele o e sala morago ntate moruti ke mantswe a ke nang le yona phutego a re tsamaye ro tlhokomele a re tsamaye re tlhokomele bana gore bana ba irang ka bolwetse bolwetse bona bo teng bo bo batlang tlhokomelo fela le thapelo e kgolo a re le rapedisana Modimo a tla re tshwara tse di mo lefatsheng ke a leboga a re tsamaye re re Merry Christmas to all Merry Christmas Merry Christmas a re amohele tlhogonolofatso ya morena a morena a go tshegofatse a go boloke a morena a go phatsimisetse sefatlhego sa gage a go itshwarele a morena a tsholetse sefatlhego sa gage a go ne kagiso go fitlhelela go tla ga morena Jesu ka Jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosakhutleng amen 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 are leboge ka thapelo morena le Modimo wa rona ntate wa morena wa rona Jesu Kriste Modimo ya matla otlhe re tla re atamela selallo sa hao se se boitshepo papa ya matla otlhe elwa le motho yo kwa teng elwa le matswalo a rona Modimo ya matla otlhe mo re go sitetseng teng Modimo ya matla otlhe re ikotlayo le go inyatsa sebe sa rona papa ya matla otlhe re ya re atamela selallo sa hao se se boitshepo bana le rona re a go kopa Modimo yo matla otlhe matla a moya o halalelang a ike ebe ona a tsayang karolo le go ruruta ka gare go tshebeletso ena re kopa tsena tsotlhe Modimo re tshepa lebitso le le matla la mmoloki le mopholosi e le Jesu Kriste amen